urumva pari raporo ya fixture yandi ma equipe tuza kugarukaho hejuru. Man City ni ifite imikino yoroshye yego pari raporo ugiye kureba nka Newcastle Kuba yari Aston Villa bayitsinze rero mu Guardiola Celeb yaryama hasi niyo mpamvu yishimye cyane bidasanzwe kuko yarabizi ko gutsindira ya match ari equipe bahanganiye uyu mwanya wa top 5 yego yarabizi ko akoze ikintu gikomeye gishobora kuba kigiye kumukarifiya muri Champions League next season cyane kuko ugiye kureba ubwo kaduhere nko kuri Nottingham Forest iyiri mu bitugu bishoboka yuko ya ikuraho baramutse iramutse itsinze match zayo. Nottingham Forest sigaje match ziri tricky cyane, sigaje match zitoroshye cyane kuko iyi Nottingham Forest tuvuga ifite match ya Brentford, ifite match ya Crystal Palace, ifite match ya Leicester City, ifite match ya West Ham, ifite na match ya Chelsea. Nottingham Forest nayo hari uburyo muri no minsi ititwaye neza cyane 100% nkuko yari yatangiye umwaka w'imikino. Nkabona ko match ya Chelsea ishobora kuzayibera ikibazo, match ya West Ham yayibera ikibazo, Brentford na match ya Brentford imwe mu equipe meza cyane y'umutoza Thomas Frank nayo yayibera ikibazo. Nitujya kuri Newcastle nayo bishoboka cyane pari raporo y'uburyo yitwaye nubwo iheruka kunyagirwa ibitego bine n'ikipe ya Aston Villa nabyo byabaye nk'ibisubiza inyuma ho gato muri kuruse yo kuboneka mu equipe ane ya mbere. Isigaje imikino itoroshye pe Newcastle isigaje match ya Ipswich niyo yoroshye cyane kuruta izindi zose muzisigaje, ariko ifitemo Brighton, ifitemo Chelsea, ifitemo Arsenal, ifitemo na Everton. Already ifitemo ama equipe agera kuri 2 bahataniye kuboneka mu equipe 5 ya mbere. Umva Newcastle y'umutoza Eddie Howe ntago yorohewe. Iyi mikino ni imikino yayigonga kimwe nuko nayo yayitsinda, ariko kuri probability ni match zigomba kuyigora. Nujya ku yindi kipe ndumva ari izo ngizo wenda twareba no kuri equipe ya Chelsea. Chelsea nayo abafana ba Chelsea nabonye benshi baranyandikira bambwira ati equipe yacu se tugiye kumara imyaka, tugiye kujya mu mwaka wa gatatu, ndumva ari wa gatatu batari wa kane tutaboneka mu equipe ane ya mbere. Ati birabaza kuba dutangiye kuba mid table club, turaza kuba dutangiye kuba ikipe yo ma equipe yo hagati tara ma equipe ya big four nko bisanzwe small club agwi ama equipe gatoya. Rumva Chelsea nayo isigajemo Liverpool. Liverpool iri ku gikombe cya championnat. Liverpool yifuza gukora record nziza. Era Everton ya muri weekend. Yes kuri Everton. Weekend after Everton nziza ya David Moyes kuva yayigarukamo itsinzwe match 3 gusa. Kipe igoye yatsinzwe na Man City naye ngira ngo na Liverpool Masai Derby barayitakaje, ariko kuva yayizamo David Moyes ayifashije ibintu byinshi. Yakiremo Liverpool, yakiremo equipe ya Newcastle, izasura Newcastle. Izasura Newcastle St James Park. Noneho yakire Man United. Jesus Christ. Isoreze kuri equipe ya Nottingham Forest. Chelsea komani tazatsinda match nimwe se bimeze dada deck ni kibazo gikomeye cyane kuri Chelsea. Chelsea umukino wa nyuma muri season zikomeye kandi nawe yawutsinze stragoringa cyane. Ishobora kuba aratsinze umukino wa nyuma muri season. Areba yawutsinze ubona ko nyine idakomeka mu byukuri ni meme no yarekinye bwa mbere ubona ko idakomeka mu byukuri. Iyo mikino daragarutseho ushaka kureba wenda buri kipe amakipe isigaje ugasanga wenda amakipe atoroshye, ariko ugiye no kureba bahagaze bate mu buryo bwa forme. Bakina Chelsea deja Ntiru makipe 5 ya mbere ni ya gatandatu. Muri aya makipe yose bahanganiye umwanya wa gatanu nishaka kwinjira mita urimo already cyane. Noneho yo nifite matches komeye iftemo amakipe 3 ari muri big four. Uzaho manyibarira yego iyo nagomba kuri amakipe mbonye ifite ntabwo nkibara kutambuka kuri za Newcastle na za Nottingham na za Man City. Ndayibarira guhanganira umwanya wa Europa League kuko niwe ihagaze mu kurinda, kuko inganya amanota na Aston Villa irusha cyakoze irusha amanota 8 equipe ya Bournemouth. Kuvuga ngo umungu igiye guhanganira umwanya wa Europa League n'ikipe yitwa Aston Villa. Naho kuzamuka ifite fixtures zimeze gutya biragoye cyane pe. Ahantu bigorera Chelsea yasuye nyuma amakorpa mu mikino 13 atanze assist 2 sinzi ibitego 2 mikino 13 rero ntabwo Chelsea yagaze neza. Pama yagize imvune agaruka n'ubundi forme zarasubiye hasi ubona ko n'ubundi imiforme za Cole Pama arizo zabakoze mu nkokora kuko niyo mukino ukinishaga ikipe hagarukiye nawe arishayi cyane mu kibuga ubona mu byukuri ataderivaringa. Chelsea yo ntabwo wayibara ubu nareba Man City, Nottingham, Newcastle na Aston Villa. Niho warebera
wenda izishakamo izi ebyiri wenda zaherekeza Arsenal na Liverpool ariko nyine urabona ko intambara ya Big Four izakomera cyane n'ubundi mu mpera za shampiyona kuko n'ubundi ukurikije uko zihagaze kuri table zishobora kuzageza mu mpera za shampiyona n'ubundi zigikubana muri ubu buryo cyane ko arimo zihurira biragaragara ko rero Big Four nayo uyu mwaka irakomeye cyane wabonye nk'ukuntu Pepe yaserebuye ubundi bavuze ko asanzwe yishima kuriya ariko kugana ku gikombe kwa kundi atsinda nka match abura match nyanga twari gikombe gasina match niko aserebura kuya kuba mavi ubona yishima ariko noneho yabyishimiye ariko yishimira ko byibura muri Big Four yinjiyemo ariko asira ko ashaka kuzaba arimo kagaragara nyine urwego n'ubundi iyi Big Four ibiriho n'urwego rwa Man City urujya subiye inyuma nabonye uburyo baharande bari biciye hanze na Rodri kubona harande na Rodri hanze ni nkaho Man City uko yakabaye biri hanze kuko wenda ubusigaye mu bagiye bayifasha muri iyi myaka ni KDB na Foden kandi nawe ari hanze ariko ira foto ya harande na Rodri bari hanze n'ubundi biragaragaza ko kwitegereza leta nziza cyane muri season yagomba kugorana cyane ari gihe cyabaye Arsene Wenger arwanira Big Four ubuzima bwe bwose ayibona mu buryo buri consistent buhoraho igeze gukora declaration yatumye anengwa cyane ngo nk'umutoza uri incompetent toza entertaining a mediocrity donc haranira ibintu biciriritse yaravuze ngo hari urwego uburiho na champion uburimo ku buryo Big Four uyiserebura nk'igikombe Big Four ikuryohera nk'igikombe kuba ugiye mu makipe azakina Champions League ukumva ari nka trophy baramunenza abitwa ba Jose Mourinho abitwa ba Ferguson abatoza baramunenga cyane n'aba Pep Guardiola vraiment Pep Guardiola iyi saison cyagiye hakubitwaga cyane ariko akiri muri Champions League yarafite icyizere cy'uko ashobora kuzatwara na Champions League wenda hari na champion hari bitararangira Guardiola yaravuze ngo mbere ko yongera amasezerano yaravuze baramaje ngo uramutse ubonye Big Four ahari ukanatwara FA Cup twaracyarimo yego baramubaza ngo iyo saison wafata nko hari icyo yabitwaye Guardiola mu bwishongozi bwinshi yaravuze ngo oya iyi saison yacu yarangiritse beyond repair iyi saison yacu yarangiritse ku buryo nta kintu twakora birenze igaruriro ngo tuba tumeze nkaho nyine twishimye byagenze neza Guardiola kuva yavuga ibyo bintu yarakomeje arahondwa kugeza yabereye hambo ubu ngo baratsinda Kipe yitwa Aston Villa yego ari mu rugo ku kibuga cye agaserebure garagura hasi nk'umwana watsinze ikizamini cya leta cya segonderi kera bikigoranye cyane hagitsinda bake bamwereje kwiga mu nkesha n'indatwa cyangwa se mu nyemeramihigo niwe mwana wararaga yambaye wanayigaragura hasi umwana muto biragaragara ko rero ushaka kuvuga ngo Premier League will humble you Pep Guardiola ubu ngubu barabizi ko ahavuye arahazi Nottingham Forest iramuhumekera mu bitugu amakipe nka za Newcastle zirimo ziramuhaga biteye ubwoba Pep Guardiola nabo ni Big Four yego cyangwa Big Five akajya muri Champions League akagira imagana agatwara abiri like ko yitwara agatwara FA Cup yego azishima kurusha nuko Arne Slot azishima atwaye Premier League umva impamvu Pep Guardiola Arsenal namutsikire ku iri joro mwe bita bottling iramutse kibahaye match kuri cya Liverpool yazagisereburira mu rugo igahabwa God of Honor n'ikipe yihe Tottenham Spurs match kurikira bakazahita abasura Chelsea bakazasura Chelsea urabyumva Chelsea yazabakomera amashyi urumva tabirangira ngo ni wakomera amashyi home na away birangiye Arsenal kuzongera kubasura Anfield urumva ntabwo abakomera amashyi kandi Tottenham arakomera amashyi Anfield bagisereba Arsenal yabivuyemo Arsenal rero irahitamo urakereza dosiye gake uzabakomera amashyi cyangwa se urakirekura ariko ishobora kukirekura ngo iri gutsindwa Big Four ikazamo ibibazo nayo ntirizera kuguma muri Big Four igomba gutsinda match y'uyu munsi Arsenal urakwira byose iriya nduru ya Anfield ni ibibazo bikomeye cyane so Manchester City rero ni match yagenze gute muri rusange nubwo twayinoshoraga tuyinyuraho kubera Big Four ariko ni match yari baremereye cyane batsinda ikipe ya Aston Villa ibe yego byari bikomeye cyane kubera ko uyu mukino wagiye kuba ikipe ya Manchester City irusha inota rimwe ryonyine ikipe ya Aston Villa imwe ifite amanota 58 ubwo ni ikipe ya Man City mu gihe kandi Aston Villa nayo yari ifite amanota 57 byari byinshi byavuzwe mbere y'umukino cyane ko Pep Guardiola nyine yari yabitangaje ko uyu mukino ari kuwufata nka finali kuri we bijyanye nyine n'igisobanuro wari ufite n'icyo ugombaga kumumarira
hanyuma rero ikipe ya Man City yari yongeye gukora introduction y'abana bakiri bato yaba O'Leary ndetse n'umusore bita James Makati bashyiramo ni nako kandi Mateus Nunes akomeje gufunga kuri kabiri ni ukomeje kwakina ubwo abandi bose bakinaga ni abasanzwe kuranga ikipe ya Aston Villa y'umutoza Unai Emery nayo ntabwo ihinduka cyane abakinnyi nk'aba Jacob rwose Ramsey umusore w'umuhanga cyane yaba Morgan Rogers ariko nyine ikomeje kwicaza abakinnyi nk'aba Oli Watkins baricara Asensio n'ibisanzwe bagomba gusimbura hakirika rero Bernardo Silva nawe wafunguye amazamu ku munota wa 7 rwose aterekamo igitego cyiza cyane kuri pass yarahawe ni umusore Omar Marmoush bavanye mu kipe ya Eintracht Frankfurt uyu musore w'umunyamisiri kabisa uri gufasha ikipe ya Man City asuri ku mupira muri box Bernardo nawe aradepoza umuzamu agerageje kukuramo ukubita ku kaguru birangira wijyanyemo biramubabaza cyane ariko kandi obita Marcus Rashford n'ubundi kuri penalty yaragize mu ruhari ko ni wazamukanye umupira hanyuma Ramsey bamukorera ikosa Rashford penalty ku munota 18 aza kwinjiza aneza cyane barakina igice cya mbere kirangira gutyo hanyuma mu gice cya kabiri ikipe ya Aston Villa niyo wabonaga iri gupusa ariko kandi biza kurangira igize amahirwe make Mateus Nunes nyuma yuko Jeremy Doku yarinje mu kibuga simbuye akora takeover nza cyane azamukana umupira awutanga muri box ikipe ya Aston Villa habura umuntu ukina Mateus Nunes arazamuka aradepoza mu izamu ku munota 23 umukino ujya kurangira Manchester City yegukana amanota 3 ityo insinzi mu by'ukuri yashimishije Pep Guardiola n'ubundi cyane ko yatumye yinjira amakipe ane ya mbere afata umwanya wa 3 n'amanota 61 mu mibare urebye byaranze uyu mukino statistique n'abantu bamenya zihuse cyane ekipe ya Man City yadominiye umukino pe possession 62% mu gihe Aston Villa ari kuri 38 cyo bita XG philosophy ekipe ya Aston Villa ari amahirwe menshi kurushaho ari likely kuvamo ibitego kurusha Man City yari ifite 68 buryo ugoragoje ugenekereje ubona wagomba kubona ibitego bitatu mu gihe Man City rimwe n'ibice 0.9 ubundi nta gitego agomba kubona mu mahirwe angana gutya uze batsindiraga ahantu bundi utagomba gutsindira ibitego hagoranye cyane so amashoti ya Man City ari 18 Aston Villa yateye amashoti 7 on target za Aston Villa zari 3 on target za Man City zari 6 aho rero bitandukanira ukabona XG philosophy opoza statistique nk'izi ushobora gutera shot on target ariko niba urebana n'umuzamu kamushota umuzamu agomba kuwufata yego XG ntabwo abara nka occasion hatari igitego niba urugero urebana n'umuzamu kamushota muri plenax umupira akawukuramo iberi iyi philosophy ntibara ko ari amahirwe ari net yayanda ryose aremereye umuzamu ushobora kumushota inshuro 10 awufata bimworoheye cyane amahirwe ni yayandi uvuga ngo aha hagaze nihe agiye guterera umupira nihe umuzamu hagaze muri position wakibura bikaba ari nk'umwaka ikindi n'urwego rw'ishoti yego ntago kandi tuvuga ngo awumwihereye mu biganza iryo ntago ari ishoti ibarwa nka on target ariko mu buryo bwa simple ntago ishobora kuzamura amahirwe ya XG ubundi babyita expected goals impamvu rero ugomba kubonera iyi XG ahituruka nko muri statistique ndi kuvuga haryo bita big chances y'amahirwe aremereye yavamo ibitego koko mu buryo bugaragara Aston Villa ari amahirwe inshuro enye big chances mu gihe Man City yabikoze inshuro ebyiri gusa urumva ahangaha bita byopoza zimwe maze kuvuga hejuru hano niho hava XG mu by'ukuri koroneri 10 za Man City ebyiri za Aston Villa mu by'ukuri na ekipe ya Man City yatsinze bona kamem yagerageje kubyitwaramo neza cyane so Pep Guardiola bravo yahanganaga n'umunyespanye mugenzi we wagaragaje agatuza muri iyi saison no muri Champions League aheruka gutsinda Paris Saint-Germain ibitego 3-2 so umuntu utsinda Paris Saint-Germain iyo ugiye guhura nawe uza wikandagira kabisa karo gahunda zimeze hanyuma mumubwire kuri match ya Arsenal ikipe ya Crystal Palace team news gato mbanze mvuge kuri Pep Guardiola impamvu babonye abantu yishimye cyane harimo gutsinda Aston Villa nibyo muri vale direct kuri mu equipe 5 ya mbere agomba gukina Champions League ariko ruvuyanga Pep Guardiola mu myaka 17 amaze ari umutoza mu shampiyona y'ikiciro cya mbere umwanya mubi yagize ni wa gatatu mubi umwanya kuva muri FC Barcelona muri Bayern Munich no muri Man City uwo mwanya nawo yawugize muri saison ya mbere muri Man City niba abantu babyibuka ya saison ya mbere itari nziza cyane nibwo Pep 2016-2017 nibwo yagize umwanya mubi wa gatatu muri shampiyona so Pep Guardiola icyo kintu ntago yifuza yuko gisibangana aravuga ati njyewe ntago nigeze
mboneka ku mwanya wa gatanu cyangwa wa kane muri kariyeri yanjye. So abantu rero babibonye yishima cyane, ariko Pep hari byahise bimuzamurira nyine isukari y'ibyishimo, kuko nta benshi bakunda vuga ati shampiyona uyu mwaka w'imikino urakugoye cyane, wabaye very wise, wabaye mubi, wabaye humbled nk'uko Lorenzo yabivuze, ariko to the extent of which was hari ahantu tifuza kugera ku rwego rw'uburyo shampiyona yamubera mbi yaramira on personal record cyangwa se ku mibare ye yashyizeho nk'umutoza ukomeye muri kino kiragano cye cyane. Hanyuma rero ikipe Arsenal Ruvuyanga niyo wakomozagaho munsubirizo uyu muntu yitwa Biri ati ese Chelsea itwaye Conference League byayiha amahirwe yo gukina Champions League. Conference League igukarifiya muri Europa League yakina Europa League ubwo Bernizere kasubijwe yasubijwe. Arsenal uyu munsi uyu mukino bawise Last London Derby, no vango n'umukino wa nyuma bajya gukina n'amakipe abarizwa mu mujyi wa Londres. Baraza gukina n'ikipe ya Crystal Palace, ikipe ikomeye cyane mu by'ukuri, ni ikipe nayo yitiritse y'umutoza Oliver Glasner. Hanyuma rero bambazaga ku bakinnyi uyu munsi baza kuba badahari mu kiganiro itangazamakuru ku munsi w'ejo. Mikel Arteta yahamije ko rwose Bukayo Saka aza kuba hari kuri uyu mukino, cyane ko nyuma ya assessment yakozwe n'imitozo bagiye bakora basanze ameze neza cyane. Agatsinzi no mukandagiye bwari uburibwe gusa nta kibazo kinini kirimo. Ubwo banamubaza wenda kuri Jorginho ndetse na Ricardo Carafiori, rwose atadi iminwa daciye ku ruhande yavuze ko aba babiri bigoye cyane kubateganya mu minsi ya vuba, ariko ni nkaho n'ubundi sezo yabo iri kugenda irangira. Uyu Jorginho afite ikibazo cy'imbavu, mu gihe kandi Ricardo Carafiori we afite ikibazo mu ivi. Abandi badahari ubwo birasanzwe, Gabriel Magalhaes afite hamstring strain, hanyuma kandi Gabriel Jesus nabwo aza kuba hari. Kai Havertz yaracyafite hamstring, mu gihe Tomiyasu yari bagiranye cyane kubera ikibazo cy'imvune yagize yo mu ivi, ntabwo aza kuba ahari ku mutoza Mikel Arteta. Bwo abandi bose barahari bameze neza. Mu gihe ikipe ya Crystal Palace no ni ikipe kwitondera cyane, ifite umukinnyi Dale bita Richards kubera ko yahawe ikarita y'umutuku direct. Hanyuma kandi Dukure nawe afite imvune, mu gihe Riyad nawe afite imvune. Ben Chilwell nawe ntabwo aza kuba hari no mukinnyi bavanye mu ikipe ya Chelsea. Ngabo abakinnyi baza kuba badahari no mukinnyi zo kuba ku isaha y'isa 3 bagakinira Emirates Stadium kuri stade ikipe ya Arsenal. Ya ekipe ya Mikel Arteta muri saison ni ikipe yagize form mu rugo, yitwaye neza cyane mu rugo. Nta nubwo ari wenda Premier League gusa, muri saison imikino 36 heruka baheruka gukinira mu rugo muri rusange amashanwa yose. Ekipe ya Arsenal yitwayemo neza cyane, itsindwa imikino 3 yonyine mu mikino 36, 3 yonyine niyo batsindiwe mu rugo kuri Emirates Stadium. Ni ikipe donc imaze gufata iretse bagize fortress, bagize urugo nyine rw'imyugariro udapfa kujyaho ngo utsinde. Gusa inquiétude irimo kuri ekipe ya Crystal Palace Arsenal yagira nuko muri iyo mikino 3 batsindiwe mu rugo mu mikino 36, ibiri bayitsinzwe n'ikipe y'i Londres. Kandi mid club ekipe ya West Ham London Derby yabatsinze imikino 2 mu mikino 3 batsindiwe London Emirates mu mikino 36 yose. Crystal Palace na West Ham ntabwo ari amakipe arutanwa cyane. In fact ushobora gutinya Crystal Palace kurusha gutinya West Ham. Niba rero hari ikipe yajya Emirates ikabishobora kugutera ubwoba ni Crystal Palace. So nubwo Arsenal match yeruka mu by'ukuri bakoze match nziza banyagira Ipswich Town ibitego 4-0 muri weekend. Ipswich Town yari yagizemo n'ikarita itukura. Arsenal kibazo cya rotation n'abakinnyi badahari bera amaze kugarukaho, Bakarafiori ba Jorginho nkabonye ko muri weekend yari yakinishije yagaruye umunya Ukraine Alexander Zinchenko kugira ngo arebe uburyo atangira kubungabunga uyu mwana witwa Miles Lewis Skelly. Nakomeza kubikora kuriya garura Mikel Merino hagati mu kibuga, birirake ko ashobora gutsinda match, ariko se ubwoba yagize abakandagiye agatsinsino ka Bukayo Saka kwicira cyabiza abantu bakabibona. Match ya Paris ko yegereje ko ari cyumweru gitaha, ntaragaragaza ubwoba bwinshi kuri match kuri twabikoze kuri Ipswich Town, bigahikiye umutozo ukomeye witwa Oliver Glasner ku bakinnyi beza afite, barimo na rutayizamu Jean-Philippe Mateta, barimo abana umwana w'umunya Senegal witwa Ismail Assane, abandi bana beza. Approach akoresha kuri match uko aza gushyira ubwoba biraza kugena iyi match kwiza kurangira, ariko byose biragenwa na Mikel Arteta.
ni match Arsenal itayoroheye ariko fixture Crystal Palace muri match 6 ziheruka zose irazitsinze. Ntago iratakaza muri match 6 ziheruka bahura n'ikipe ya Crystal Palace nkuko bigarutseho. Oliver Glasner imwe ma equipe amaze kubaka ama equipe imwe ma equipe meza muri championnat, iri ku mwanya ubu tuvugana nawo si mubi cyane, ndumva iri ku mwanya ngira ngo 10 na kangahe uravuga iyihe Crystal Palace